Eva Crepeta, TTS Winter Challenge, prvi krug kvalifikacije. Ok, imamo step od 40, malo više centimetara. Ok. Kettlebell 16 kila, bučicu 10 kila i šipku za tost u barove. Pripremi se. 3, 2, 1, sad. Ajmo 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, One.
1, bravo, 2, nosi ga iznad glave, 3, 4 domara, 5, 6, 2, 7, 8, bravo, minuta i 25, nema pauza, ajmo 6 drugu. Dva, šak, ajde, 3, 2, 4, 5, drži, 6, ajde, 1 minuta i 5, 1, ovdje je to da nema slušno bacu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ajmo skokovi. 1, 2, 3, 4, bravo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 4. 1, 2, 3, 4, dobar, 18 sekundi još. Ajmo. 1, iznad glave, 2, 3, 4, 5, 6, još 4 sekunde, 3, 2, 1, stop! Bravo,